watakunamantami Riobamba patakirikunapi o casi kunapipis fuera los yanquis, fuera los gringos, nishka hatun kishkakunata churashkakuna. Sinallatak nishkakunapismi radio taurmachishun nishpa. Organización wasikunatapish tokimi kichuchishun nishpami nishkakuna. Chay watakunapika punta waki kunaka achkatami sufrishkakuna, achkakunami azutka, makashka, evangelio manta sufrishkakuna. 1979 watapi krikunata yakichi tiashkamantami. Wauki Manuel Corotene, wauki Humberto Illapa, sinallata wauki Manuel Naulo Yopanki, shukta wauki kuna wantanda nakushpami, yoyarirka kuna Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador ta Hueñachingapa. Chaywanka imapaj lingi chikchari. Ecuador yaktapi, krikuna tiashkata rico chingapa. Dios pakshimita shukta kunaman wishangapa. Sinallata, gobierno mampis evangélico kuna Ecuador yaktapi kichwa kuna purapi achka kuna tiashkata rico chingapami chaytaka Hueñachirka kuna. Sukunja kakayarka mastita, hermano Pastor Manuel Naula Yupanqui, y finadito doctor Manuel Mashutimagresachayga, Samiay creo. Pai con Arishkarka y pani señorita Joyce. Y yo cochita tanda cerca o que Manuel Coros organización tanda chico nispala. Y chay pica 14 personas que están na ganchi. Organización nispica, bueno, chay la tomó escamanta, pero mana Dios cuando ella pica. Y entonces chay pichayas para mí su mensaje te preparas que chamusca con la carga y taita Dios tamañarca con la culto de casaringa para su programa te castan ras o chilita la nispa. Chay voy a decir, chay piño con oye canchi Dios semita. Pero mana moner canchi y ñuka Oki Manuel senalate chay presidente pisto corca. Ahí y chaymantami kay organización kunata wiñachispa katirkanchik ñukanchik layty yanmi nispa ñukanchikpas ley nishun gobierno riksishka kachun nispa chaymanta katirkanchik wawki. Shinakashpapis tukuy krikunami kay faynimantaka rikuna kanchik Diosta mañana kanchik astawan chayuyaykunata charishpa katilchu. Ñukanchik kanchik fundador el Consejo Pastoral Manta, Consejo Pastoral. Ima uchita ruralkanchik, kallarirkanchik porque en un gobierno pañaupac, yacta pañaupac respaldo de charinga por gobierno manta o manta con la manta. Se manta organchi, nacho, entonces naxka manta chica ajikashka, con rikunchi, achikata viñarisca, nation Confosich, nation Federación, Feini, Tokuichay, canison, pero chay manta caserica, yo pongo rechica nacho. La ñate es camanta la defender que Cristonata mana chay sina ranakan. Dios proximita ka maipis villana maipis participana nispa tasna nerk. Reomba pedimanda tuque hay costo que gaspaña evangelios taña taiga leverdas nya katsun taiga ayudar kag. Ya ama katsun ya cada religión bueno crejaso mana crejasas religión tas katichu. 1979-80 watakunapi chaysinami sufrishpa Katishka kuna. 1980 watapika yuyarishka kunami imashinatak ñukanchik persige kunataka upasachishun nishpa. O que Pastor Basilio Malán asociación tapusha kashpaka yuyarishkam imashinatak upasachishun ñukanchikta piña kunatamishpa. Yuyarishka kunami su hatun marcha tarorana sinallata kaykultapi hatun tandanakuita ruranata. Chaypimi kaykultapika tandanakushka kuna 20,000 sina kichwa wawkikuna. Invitashka kunapishamushkami Perú manta, Bolivia manta, sinallata Otavalo manta, sukta karu llakta kunamantapis kichwa taytamito tariksi wawki panikuna. Chaywata llapitagmi Riobamba kallikunapipis hatun marchata rurarkakuna. Biblia kunawan, kantashka kunawan, Dios paksimiwanpis vive el evangelio nispa kichwakuna tiyashkata, evangélico kuna tiyashkata rikuchishpami purirkakuna. Chaymantami ña chayshina yakichikuna asata chiriashpa katirka. Chayshinami ñukanchik kay Chimborazo llaktamanka evangelioka ashtawan sinchiashpa katirka. Nigmi bueno sakichik wamrakuna ama imata ashtawan nichik ña pay ña imata yachashpa chay gringokuna katishpa ña alli kanka sakichik nishpa ña mana imata amuka yalli persigue chay puncha amukunataka niñokuna nishpa solo ñukanchik rimajanchik Niño Alfonso chaypi paykunaka
conformare. Kutin saludanatapis mana buenos días, buenas tardes, mana tía. Hasta bendito, alabado, nispa solo, somerota surcuspa, niñito, caballerito, nispala, saludakpi, ñaño conchitaca, hola, rocoto, verdugo, nispa chasnaña, chasquijona garca. Pero buenos días, buenas tardes, nispica, ña azoti, ña macachi, porque chayka niji, mana chayta rimana kangichi, nispa. Wakaywan saykusqa Mari. 1952 Suwatamanta, misionero kuna kaykulta llaqtapi, Dios paksimita willayta kallarirkami. Chay watakunapika, Kaliatamanta, Trujimanta, Koltamanta, shinallataq shuktak llaqtakunamantapis, Evangelio man, intikuna kuchuyayta kallarirkakunami. Shina kashpapis, mana tokikuna apunchi Jesús takatisha nirkakunachu. Chay watakunapika, misionero kunaka, chikan llaqtakunata chakillawan purispami Dios paksimita willanakarka. Sinakakpipis, achka machashkakuna, tzalakunapis, kurakunapis, llakichiskamanta, achkatami sufrikurkakuna. Chana sufrikuspami, Alianza Cristiana Misionera man, kayashpakunata randingapa yuyarirkakuna. 1954 watapimi randirkakuna. Dominjiki clasin, kaishuk misionero kuna aguantana nakuspami, taita Dios tamayaspa randirkakuna. Chay watakunapika, uambra kunami karka, Manuel Naula Yupanque, Manuel Naula Sagñay, Nicolás Lamar, José Juan Naula Yupanque, José Bueno, Sukta Kunapis. Chay Quichua Kunawanmi, Dios Pakshimita Chimborazo Pihuishangapa Kazarilka Kuna. Don Enrique Clasinka, Dios Pakshimita Ashtawan, Zakta Kunapi Purispa Peliculakunata Ricochispa, Mi Kazarilka. Sinasyatak Instituto Bíblico Tapishmi 1954 Watapi Kallarirka kuna Pichka Yachakunawan. Chaykunaka Karkami Kaliatamanta, Trojimanta, Koltamanta, Sinasyatak Cotopaximantapish, Agatomanta, Sukta Llaqtakunamanta, Yachakunami Karkakuna. Chaywatakunapika Manareg Iglesia kuna tierkacho. Sinakakpipis Ñami punta bautizarishka kuna tierkakuna. Kay Koltapimi punta Clínica wan kallarirka kuna misioner kuna. Mana médico kuna kaspapis, médico kuna shina kirota zuxichispa, shina yatak suktan ungui kuna tapis hambispami katirka kuna. Don Enrique asispa nirkami. Mana doctor kaspapis kirota zuxichirka nijame Dios paga ayudao nispami rimarka. Shina kakpika achka paranatami charinchi, yukanchi kichwa kuna poraman evangelio samuskamanta. 1957 Watapimi punta iglesia Quichua Troji Llaqtapi Kallarishka. Construcción edificio ka Trujimikan punta iglesia Quichua. Chaywashaka Kaikulta Pipis, Shinayatak, Kaliatapi, Pulukatipi, Chay Llaqtakunapipis, iglesia Kunata Kallarichishkami. 1958, Shinayatak 59 Watakunataka, Kallarishka Kunami Rishpa, Kai Ura, San Gisel, San Bernardo, Gauijón, Shinayatak Kai Guamotepipis, Totorillas, Teocajas, Chayrado Llaqtakunata Purishpa. Kay San Bartolo la Dotapis, Salarón, Puesitus, Huantul, Naubu, Tukuchelado, Llaqtakunatapismi, Dios Pakshimita, Uyashpa Purishka. Don Enrique Clasinka, Kay Koltapimi, Kausaita Kallarishka. Kuten Eduardo Ka, Kaliatapimi, Kausashka. Chayshinami, Paikunaka, Dios Pakshimita, Uyashpa Purishka Kona. Don Eduardo Pagapudo Kakashkami, Aji Uyaita Uya, Wauki Eduardo. Achka Wambra Konami, Wambra Kashpakuyer Kanchik, Aji Uyaita Uya, Wauki Eduardo, Pane Virginia Nispa. Sinakapika, Chayshinami, misioner Kona, Kicho Purapi, Trabajashka Kona. 1960 Watakonapi, doctor Donaldo Difor. Pai, San Bartolo, Loma Konapi Porikuspami, Rikushka Tuku y Kechimborazo Llaqtakunata. Wasin Purispa, Llaqta Purispaka, Mana Achka Llaqtakunata Puritukusuncho. Y Manispatan Mana Sugradiota Ruranchik Nispami Yuerishka. Chasna Yuerispami, Octubre Killamantaka, Ña Trabajaita Caserishka, 1960 Watapi. Kimsa Killata, Estados Unidos Manrispa, Iglesia Kunapa Ayuda Tamañaspami, Ofrenda Kunata Tanda Muspaka, Punta. Radio Ta, Kaikichua Kuna Purapag, Uiñachishka. Chay Radio Ka, 1961, 5 de diciembre, Punjapimi, inaugurashka. Locutor Kunakagashkami, Don Eduardo, Pani Virginia, Quichua Kuna Puramantaka, José
Kichwakuna puramantaka Manuel Bueno mi kashka. Sinallatak chay watakunamantami radiopi Diospak simita willakta ishpaka kichwakunaka mana hawalata mancharishkakuna. Ima nishpata uchila kaja hintikunaka maypitak nishpa sustarina mi kashka. Achka runakunami radiota uyashpalla Diosta krishkakuna.